Kikundi kia mbeo mbithi kuma chukani bachumirite kumeneria maandamano jaria jabangiri gutonyo bisi chiangaba na ntere chia kathwana bakiuga maandamano jaja jabangi ni aregani bagi siasa banga bananjuki ni bachie banetie na mibango eje na kuga barapa kubangania barenda kuethia ni Gen Z ende ni ndoa ya gesiasa igwitithwa na mbere. Samugashima katumenyithie nkuruki. Baba ibamwe mbeo mbithi kuma ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi baraba ibumiritie kubinga maandamano marama kwirikana ati makaigwa mareo ntugo yaro obichini ya gavana Muchi wa Kathwana. Mbeo mbithi baba bariuria babu bangi bakubanga maandamano batumire ntugo ya goro kurutha mantu mangi magitumi bantu antheto eno irabakuga ni agukia ntiga yuduma Tharaka Nithi County mabote guteria mburimonyo the demonstrations tafadhali na irungame. Their procedures na ways iria mankea their grievances na governor kwegwa. Obviously a governor is very open. Obviously a county commissioner is very open for them to hear their grievances. Itokoria youth beto ba emenyere na chiasa ba county yetu ikenda baomba kuthukia njira iri baterie kupeana grievances chiao na by avoid na dangerous demonstrations chuira chomba kutamio ya youth beto mutigane na demonstrations. Okay, mutaka visit our governor as you mume plan mutaka do the demonstration onto buildings inu the infrastructure sinu chonde inau ni effort yeto te a governor te a montunge ni wa yeto na twa dhukia anau okero tokenda govern office yenu au ke tokenda office yenu bariuga maandamano mama maringirwa na ntu barabara kiutha tena gavana Muthomi Njuki irinjira ya kuroanwa igichiacha ni siasa yuthi kwenda kutumika na niita mutongoria wa Tharaka Nithi County ngiro magaitu metu matikende kutumika ni wana siasa kubebia county ndiko tetu kuthukia welao governor enderete kuthukia welao county commissioner omwelo akwendelea kulutha kagita gaka kwenderete na siasa imbingi itokoria atongoria ba Tharaka Nithi County ana siasa bonde barekane na kufuer the youth kwenyangia county yetu na itukubaoria bairutanirie kupa youth wera batika mu youth no uriko omba gukua kana kugia madhara make mamwiri barienda mbeo mbithi ba county no baebanirie na maandamano bru bakiuga ati maandamano imakureta ngurario ikuo na winyangia nitukuelewa matithama menamo ni address to the governor na governor tikalaga bunge county commissioner tikalaga bunge ni matumire njira ibatie ku address mateta mama na makathikiriwa in a proper way. Kala itha maandamano ni makuleta a lot of distraction in the county limwe ayuthi baga kuona batikinyaniretie mauntu mao maria barabangite limwe miakona ile kuendelea na project ile kuendelea ikaomba kulungama ndinkiromba yuthi baswenjire ngimbega ya gu approach our governor rather than kutumira njira ya maandamano njira po right ways they can even send their representative batumire antu baria balungamirite kana ikundire bena joji yake youth ba ikijumbe gukinyira OBC ni jetu jia kingavana. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.